Dober dan. Iz ljubljanskega studia 137. To je Kinotožje. Ameriški gangster je trenutno ena boljših stvari v kinu. Povejmo najprej zakaj, nato pa se bomo spomnili njegovega latino bratranca Brazgotinca, gangsterjade iz časa ameriško-kubanske afere z begunci izpred 30 let. Where we came from, if one did not want to die of poverty, one became a priest or a bandit. You chose your way, I chose mine. Mine was harder. Tuko iz westerna Dobri umazani zli ošteje svojega brata, češ poklic bandita ni nič manj zahteven od duhovnika, kvečjemu obratno. Prizor je pomenljiv dvojno. Podobne nastavke poznamo iz mafijskih filmov, obenem pa je gangsterjada otrok westerna. How would you get it into the States? You ain't got to worry about that. Who do you work for in there? You ain't got to worry about that either. Who are you really? Ameriški gangster je Frank Lucas, ki mu je viselo dol za ustaljeno mafijo in podkupljivo policijo. Zavrgel je razpečevanje razredčenega heroina in odšel na plantažo maka k ledvicam Vietnama, kjer se je navezal direktno na vir. Tako je zaobšel posrednike in se z najboljšo in hkrati najcenejšo drogo dvignil nad mafijo. Za piko na i pa je bil temne polti. Bil je skratka originalen gangster. I was talking to my lawyers. They said something to me. I can't believe it. Did you really find $1 million in the trunk of a car and turn it in? Did you do that? You did that for real, huh? My man. Good for you. You know Johnny Law got it though, right? Hvaležno zgodbo je ufilmil Ridley Scott, kateremu se je že tretjič prepustil Russell Crowe kot preganjavec heroinskega kraljeviča. Film je videti kul, manjka pa mu dovolj pristnosti, da bi pustil vrhunski vtis. Ridley Scott je pač otrok dnevne sobe in ne ulice, kot je bil denimo John Huston. Let me ask you this. Do you really think that putting me behind bars is going to change anything on them streets? Them dope fiends are going to shoot it, they're going to steal from it, they're going to die for it. Put me in or out, they're going to change one thing. Ali kdaj pomislite, da so mamila kot orožje in da bi bil svet brez tega boljši? Pa recimo, da bi čez noč zradirali vso orožje in mamila. Potem zjutraj dobršen del ljudi ne bi imel kam v službo. Industrija mamil je velikanska in zakoreninjena globoko v tla, kjer životarijo odvisniki, v krošnjah pa se senčijo zaslužkarji. Ameriški gangster kaže predvsem te. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos. Fidel Castro ima v mislih sodrgo iz zaporov in primerke iz duševnih ustanov, ki jih je med letom 1980 švercal v Združene države Amerike, ki so se ob tem samo kislo nasmihale, Castru pa so grozno zamerile. Film Briana De Palme Brazgotinec spremlja emigranta Tonyja Montano, ki se dvignjene zgornje ustnice požene iz nastanitvenega centra v Miamiju med glavne dilerje. Antonio Montano. And then you're going to find out your biggest problem is not bringing in the stuff. What to do with all the fucking cash? I hope I have that problem someday. You're going to have that problem, don't worry. Kot v grški tragediji pa Tony Montana po vzponu od bedaka do junaka se stopi nazaj k bedakom. Pogubi ga pohlep, hoče ves svet in vse, kar je na njem. V tem se bistveno razlikuje od razumnega Franka Lucasa, ki je niti držal v rokah. Vzrok njegove pogube nastopi kar s povodom, ko se nenavadno razkaže v krznu na boksarskem dvoboju. Brazgotinca priporočamo, saj v njem najdemo veliko tega, kar nam je všeč pri Scorseseju. Ima pa še Pacina, jebenega Ala Pacina, ki je sam večkrat dejal, da se je najbolje odrezal prav v Brazgotincu, kjer posebej rad rabi in sprega besedo fuck. V celem filmu se ta beseda ponovi več kot 200-krat. Kar poglejmo nekaj primerov. Dialoga nima smisla podnaslavljati, samo enkrat pa povemo, kaj fuck pravzaprav pomeni. Po angleško
Frequently Asked Questions. Al Pacino je v tem filmu zelo zvedav. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Fuck. Fuck no. Fuck different. You stupid fuck! Fucking around. Fuck already, man. Fucking wasp whore. Fuck you. Fucking place. Don't fuck with me! Fucking cocksucker. Fucking bankers. Fucking money. Fucking charge. Fucking votes. No fucking kids! For Can't fucking you bucks. stop saying fuck all the time? Fuck you. Fucking worm! Hey, fuck you, man!